Imyaka ya vuba urubuga rwa YouTube rwabaye urubuga rukomeye ku bahanzi nyarwanda mu gusakaza ibihangano byabo no kwinjiza amafaranga aturutse ku kurebwa kw'indirimbo zabo. Abahanzi bamwe bamaze kugera ku rwego mpuzamahanga. Ibi byatumye umuziki nyarwanda ugera kuri bose ku isi yacu. Kubera igikundiro n'ubuhanga by'abanyarwanda, umuziki wabo umaze kugera ku rwego rushimishije ku rwego mpuzamahanga. Aba bahanzi basigaye bakura amafaranga menshi ku mbuga zabo zitandukanye zicuruza imiziki mu rwitwa YouTube, Spotify ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi aba bahanzi bafite za miliyoni zibakurikira ku mbuga zabo za YouTube ndetse n'izindi mbuga. Uyu munsi turibanda ku rubuga rwa YouTube. Uyu munsi Storm 360 irabagezaho urutonde rw'abahanzi 5 ba mbere mu Rwanda bafite imiyoboro ya YouTube ikomeye kurusha indi mu Rwanda y'abahanzi. Turashingira ku mibare y'abakurikira, views zose hamwe, amashusho bashyizeho ndetse n'amafaranga YouTube ishobora kuba yarabahaye kuva bafunguriye imiyoboro yabo ya YouTube. Usanzwe YouTube yishyura abakiriya bayo binyuze muri gahunda yitwa YouTube Partner Program, aho ba nyiri imiyoboro baba bemerewe gushyira amatangazo mu mashusho yabo, hanyuma ba nyiri amatangazo bakabishyura ndetse na YouTube ikaba yabishyura. Ikindi kandi amafaranga yinjizwa ashingira ku bintu bitandukanye birimo umubare w'abarebye amashusho yawe bizwi nka views, igihe bamaze bayareba, watch time, n'igihe barimo, n'igihugu barimo, ubwoko bw'amatangazo yerekanwe n'uburyo amashusho yari ateguye. Nkuko tubikesha urubuga rwitwa Influencer Marketing Hub, views miliyoni 1 zishobora kwinjiriza umuhanzi hagati y'ibihumbi 800 by'idolari n'ibihumbi 2500 bitewe n'ibipimo byose. Muri iyi nkuru twifashishije igipimo kiri hasi, aho kuri views 1000 bashobora kumuhemba 0.80 by'idolari. Twifashishije kandi igipimo cyo hejuru, aho kuri views 1000 bashobora kumuhemba $2.50 kugira ngo tubone amafaranga abahanzi bose bashobora kuba barangije kuba bafungura imiyoboro yabo ya YouTube. Uyu munsi turare ku mwanya wa 5 tumanuka. Ngiye muri kubana nitwa Shamim Pacifique, ikiganiro cyitwa Storm tubamenye. Iyi ni Storm 360 nkurikira umenye. Ku mwanya wa 5 turasanga MI Music. Uyu ni umuyoboro wa Vestine na Dorcas, abaramyi b'abakobwa bafite igikundiro gikomeye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Kuri YouTube bafite abakurikira barenga 920, kandi nubwo bafite amashusho 13 gusa, izi ndirimbo zabo zose uko ari 13 zimaze kurebwa n'abarenga miliyoni 97,900 kuri uru rubuga. Bishingiye kuri iyo mibare bashobora kuba banjije hagati ya miliyoni 112 na miliyoni 351 mu mafaranga y'u Rwanda. Ni ibintu bitangaje kuri abakobwa. Ibi bigaragaza ko ubwinshi bw'indirimbo atari bwo bwonyine butanga inyungu, ahubwo n'uburyohe bwayo ndetse n'ubutumwa bishobora gutuma abantu bayikunda, hanyuma nyiri umuhanzi akunguka, nyiri indirimbo akunguka. Mwanya wa 4 turasanga itsinda ry'abaramyi rya Papi Clever na Dorcas. Iri tsinda ni itsinda ry'umugore n'umugabo baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Bafite abakurikira barenga miliyoni 1,150 ku rubuga rwa YouTube. Bamaze gushyira amashusho 577 kandi indirimbo zabo zimaze kurebwa n'abarenga miliyoni 301,200. Amafaranga bashobora kuba barinjije ari hagati ya miliyoni 348 na miliyari 1 na miliyoni 90 mu mafaranga y'u Rwanda. Ibyo mvuze nibyo wabyumvise neza. Bashobora kuba barinjije miliyoni 348 na miliyari 1 na miliyoni 90 mu mafaranga y'u Rwanda. Ibintu bishimangira ko umurimo wabo kuramya no guhimbaza Imana ushobora no kubafasha kwiteza imbere. Nyuma twigiye ku mwanya wa 3. Kuri uyu mwanya turasanga n'umundi tsinda ry'abaramyi rikomeye cyane rikomeje kwigarura imitima ya benshi mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni itsinda rya Ambassadors of Christ Choir. Ni imwe mu matsinda akunzwe cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana rishingiye ku idini rya Adventist SDA Church in Kigali. Rifite abakurikira barenga miliyoni 1,550 ku rubuga rwa YouTube. Bamaze gushyira amashusho 272 kandi indirimbo zabo zimaze kurebwa n'abarenga miliyoni 343,900 kuri urubuga rwa YouTube. Bishingiye kuri iyo mibare bashobora kuba banjije hagati ya miliyoni 400 na miliyari 1 na miliyoni 26 mu mafaranga y'u Rwanda. Bitewe n'uko YouTube ihemba hashingiye ku kurebwa kuko amashusho abayarebye n'igihugu bayarebeyemo ndetse n'umwanya.
mwanya wa kabiri turahasanga Ngabo Medard Jobert uzwi nka Meddy. Uyu ni umwami wa R&B mu Rwanda, ni umwami yakunzwe cyane muri iyi njyana, afite abamukurikira barenga 1,670,000 kuri YouTube, amaze gushyira amashusho 65 kandi indirimbo ze zimaze kurebwa n'abarenga 1,341,700,000. Amafaranga ashobora kuba yarinjije ari hagati ya 1,396,000,000 na 1,024,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Ibintu bishimangira ko Meddy ari umwe mu bahanzi bafite igikundiro mu gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda. Reka tunyarukire ku mwanya wa mbere. Mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere, ndagusaba niba wakunze iyi video ukande kuri like, uduhe n'igitekerezo cyawe cy'ikintu wifuza ko twazakugezaho ubutaha. Iyi ni Solom 360 njye mu kibanyi nitwa Shema Pacifique. Ese urumva ku mwanya wa mbere turi buhasange nde? Mwandika hasi muri comment. Ku mwanya wa mbere turasanga umugabo ukomeye cyane yitwa Israel Mbonyi. Uyu mugabo afite imibare itangaje, afite abamukurikira barenga 2,200,000 ku rukuta rwe rwa YouTube. Akaba ari umuhanzi wa mbere mu Rwanda ugeze kuri urwo rwego. Yihariye akagahigo mu Rwanda kubera ko nta wundi munyamuziki urabigeraho mu Rwanda. Kugeza ubu amaze gushyira kuri channel ye amashusho y'indirimbo 61, harimo n'izo akomeje gushyiraho zikubiye ku muzingo w'indirimbo cyangwa se album yumvisha abakunzi be mu minsi ishize. Ibi bigaragaza umurava n'ubwitange gusangiza ubutumwa bwiza bw'Imana. Indirimbo ze zimaze kurebwa n'abarenga 1,227,815 n'abantu 240. Ni umubare uteye ubwoba, ibintu bishimangira ko afite igikundiro gikomeye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Bitewe n'iyo mibare ashobora kuba arinjije hagati ya 1,491,000,000 na 1,151,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda, bitewe nuko YouTube ihemba hashingiye ku mibare y'abarebye ibihangano byawe ndetse n'igihe babirebeye n'igihugu barimo. Iyi mibare igaragaza ko YouTube atari urubuga rwo gusangaho ibihangano gusa, ahubwo ari isoko y'inyungu abahanzi nyarwanda barimo kwinjizamo amafaranga akomeye menshi cyane. Ni isomo rikomeye ku bahanzi bakizamuka, ribabwira riti mukore cyane namwe mwabigeraho. Ese hari umuhanzi utari witeze kuri uru rutonde? Ni mu buhe buryo ushaka ko dukora ubutaha? Twandikira igitekerezo cya munsi y'iyo video ahantu handitse comment, kandi wibuke gukora kuri subscribe niba uri musha kuri channel, ukande no kuri like kugira ngo ujye ukomeza tubane, ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byiza nk'ibi. Nitwa Shema Pacifique, iyi ni Solom 360, ikiganiro cyitwa Solom tubamenye. Ndabakunda.